Okay, thank you so much for joining us. AGH Live Studios, Ghana's numero uno. Yatana se Erin Sempanam Yadeba Somo na Yatwaso Ako Yenim Ewom na Yatia. And it's on this very episode, no, you reading Komogakra Afa Medical's book. Ene Kotoko Ebuki na unveiling Ebetwatwaso na Yevia the bay. And a goalkeeper Aziz Dari all returning, and also Ehunchemukakra questions as security as a certain record ni street edema in a team for Ewomu na yabasha na other deals be our molenki to Kotoko no so yadi hun komo area free so clubs na Kotoko contact you no and yada be an area free Kotoko so any mom say be a Kotoko player as a room was such club no. Na woman so anyone some yade etuja ede Emma in a tier for a woman shadow so Emma say election for the chairmanship position of the NCC, that is Circus Jumadiano so toga a home painting kwanya the other air campaign a general pampe enya ketwa sante kotoko no so atikuo kase bi nei woman in charge of adebi yebe ba ho komo kakra na yade hun sem nyina no ede atuga santi kotoko womo atikuo bi yes na empanyufo ewo konum no edi tie ye papa edika na omo bo adwumaden ede aboa santi kotoko na no dai kra ye kokodi nkunim ewa Accra Sports Stadium no womo play major role pivotal pa na enye ketwa ewom enti eba ne se ya na owura Dixon Kesachimo ene owura Charles assuming ajabamo ene mpanyufo do eka ho biema ne wie peye of I don't come any ade nyina ekutam na penkra ejinajanim bia oboa amankurimdie akọ ede aba owura Alexander Sarimenu ene of our commander Griffiths money ade kutajani mu a enye ketu akra nti yede be so mo ne aboa ne aten komo kakra de ama onso pese uka eko no hu bia there is a number empanyufo de atudwa obefra omoboa ema Santi Kotoko current players enya omontoma pa edigina etoa so ekoni Emma omunya good performance on the pitch yede amount here share somna na yede amount the player me na tutu obekaya na no ada and I'm doing video ebre wo your friend Philip Super Amo yes super and me am dey share finfin e dey amano very talented player pa enya ketwa hwe ni ye ma hwe ni ye uni na hwe ni bi na eko ai enche o ba be san ni hwe ni ye na hwe so ho odazil ye pa na shadow so obi so wanka Agadas ya na meka ho asem ba yam kura nim Philip Amo a player enra chi ye ba bedi ne ho nkomo e de ma but a branch ye betima akasa confirmed report bibia and it said Philip Amo a new Asante Kotoko player Philip Amo ebeye new Asante Kotoko player Dinti am ka so oye new Kotoko player na am sa ka so obeye ne se medicals nyameboa ochina eje tuato den enti ye expect say nei announcement ebeko na bibia timi akoso now mame mark edin we ya no Philip Amo ono na wo hwe no na ojiba ona circle red ebitwa na uhia no Philip Amo done sealed Benito si mame nka delivered na answer yenya announcement nya answer na ka delivered enti me nka delivered na Philip Amo a new Asante Kotoko midfield super na in fact ne ball boni ni o ya benkuma ni benkum ne kasefo o de dazzle na afi o de nifa na bare ho nti ono e na wo hwe no e wo screen so yi o si aka ne ba new edubiase enra na share story na se e na confirmation e de aba na de betima aka ne se sika Kotoko betua de ama new edubiase no empanyifo aka awie amowura Sabato yes agiatum ra Sabato agiatum Kotoko nso agiatum payment afa ho eko kama atom kunkrum yawie yanku anim
na deɛ teɛ ɛne sɛ player no nso no na entourage ne Kotoko wie sika ɔbɛgye ne bosome ɛne nso kukuro yɛnko yɛnim sesei wɔyɛ new player akwadaa yi ɛba bɛka baba yaya mo ho ɔfa baba yaya mo ho antwi mo ho ne ade yɛnim wɔ no bɛsɔ sɛ gyama bɛgyina pampe si yɛnyɛ penalty paa deɛ ne onim yɛnyɛ penalty mfiri opponent wɔ gyagyagyaga yɛfrɛ no wara betwa ne din baako no wara wobɛtwa okuta ball na nyɛ sɛ megye no osuadeɛ na emom biribi akyerɛ sɛ obetumi abɔ dwumaden ɛde ama Asante Kotoko deɛ tie ne 3 years contract ɛna wasan ama biribi akɔ so medicals sisi a producer de ato anim sɛ wapaase nti wapaase ne medical 2 players ɛna minim on my paper on how osinya penalty no uma passe on medical Hilaria double medicals we kama ɛna Philip Amonso ewie ni medicals kama ono create penalty na wasa abo nti sa na etie ɛwɔ hɔ na yankua ni mai Aziz Haruna Dari otu kwan na no ada de tete ɛne sɛ bibia ya adoma sisi ade confirmed next week Kotoko ebie si ehye training ase a obeginam asi aka ne bi de ama Asante Kotoko na so obetumi ahye training ase de ama Pokopan Warriors we kakra aba beto yanima ye de tudwa ama enetiefo ewom obeka ya bra ofri bechem eba no ode to mpanyufo anim se ono ankasa o plans dada a enei ese otimi to aso na okonanim ekoye abusuan komo kakra obia ye friend say Switzerland ebisi Norway by Switzerland they amunya wotire nsem na de tie ene say yenu adom bedumi next week obesa aba be kan Kotoko ho na Kotoko ehye new preseason na sia mepacho obeye part na bibia tumi akoso ene information kakra by the way me de tudwa the amount ewo mu na mikuta story ba konso ewo Charles Kamara Jamfi ho ono ni move to Kotoko no esibo so emma so yes eno kakra me nsa aka until se bibi change yes but enya ade a ebeba so Charles Kamara Jamfi de no no na oguso enjoy highlight of this star that is Philip Amono yanto aso mfama say abrantie a your friend is Kabori Bonaventure ne ho nkomo bia beto manim oye Burkina Faso players na expect some be join Asante Kotoko of course bibia nsedansi bo so sa but sika sam ho nkomo na ekwa nimu yes sika sam ho nkomodi ekwa nimu after this video mewie bibia na confirmation aba na ma ba be Kabori Bonaventure ono ankasa ho story e di amount that player na or skills bebrebe no na yebebisa question say Philip Amono signing no e oziso asobi e de ma Kabori Bonaventure na ye de betudwa ene what say Agadas amanfo linking to Kotoko yes inchemu kakra e wo honom na inchemu kakra e wo ho ene say yenua anidin e de Richard Boadu Agadas no in fact when you 3 years contract for Tima your friend say in fact na me hwe team ni ye emfa yes Club African 3 years contract oni omo apropose anaso ma propose e de amane kama na yenua a ye kana sam Richard Boadu Agadas no asatena o mfia duonu nso kire se ne modern no any experience ne ewo ho na we ne kasa nya mu e na Kotoko mpanyimfo bi ato eban agiban ne na di nkomo se krache na sa okra ekoba Africa na nso boaye na Africa ye kobe ejina seye nti nkomo okoso se obaji atum na oba be replace anase oba be gina mfimfo de aboa ama Joseph Kwadwomo ene anuanom Hilaria Dabomo ene anuanom aka agina pampe e wo mfimfin no in fact ebeboa yi but me de me nkasa me opti against anase say technical handlers no ehu se yenua anidin e de Richard Boadu Agadas in fact obeka team ne ho ebeboa many qualms be out with it and I'm say yeah pedi ebeboa ama bibia tumi akoso wano we kakra beto jaba de nim se Club African I wo Tunisia sa team na Mohamed Shokan crash na wa meba amaye no yes obo but ono kroko e senior side ontimi nwura mu eye Club African B no eho na ota esina kan yi papa
but Richard Boadu Agadas and Club African won komo madi ediasie na so obekọ anasa obeje Kotoko tefan kakra no no abegina mfimfia ma experience aye adwuma no no nso nkomo a yese mpanyufo ne na di nkomo no enso no resito nso meeting yo but emu nchiremu nyina na ye twan ye stay glue on the grounds ye be free mo ababia no ye de be someone tentem so na yakoye nimti me hu comment wa ase honom wani beje Sir Richard Boadu Agadas obejoin Asante Kotoko na Ribado style abeboa wo mfimfin ho ama experience aye adwuma na se ohwa enyosa na yehu said you win Justice Blay and ram very story them as official on Kotoko wie mpanyinfo step in na apenkra said you win so nim adwuma pa no waye ne pepepe ama Blay side enije aba Kotoko side enije aba nti awarejaye no na aye adwuma no so kakra kono uguso enjoy Philip amo in video new Kotoko play and video na all share no ono na jibo na eyi atono so no and then so Peter Amiduakwa share game ase edema Ghana black satellite that is under 20 wafu zombie cup ayebo no Nations Cup no Ghana share ka ba ko ema Nigeria share ka ba ko a yenia Peter Amiduakwa nso share game na since 1-1 was the final scoreline etoja ewo mu Kevin Ando a former player de Asante Kotoko winger sisi osinaka de Malab El Libi na in fact they all can and it's ono de ogidi say Ghana Premier League no boys kasam no form was playing in the Ghana Premier League and it's not easy tough than say o to asumponya sika e they are rented and sometimes ya na e hadwen no some kakra oni area no Spice Radio ekodi nkoma odi tu danti was say be o sha wo bobo no o jigum sa abibia ekoyie Edemano Kevin Ando ono so ne de kakra aba betwa ede agu no manya adwuma we na yemfa mawo adwuma nti ene ete ha na sade ma kana Agadas yermiento nka wani ba jewon se Agadas ebeba Asante Kotoko back na odi experience aba be kan ho ede amaye ana se bugye ba ya yanku anim na bibia entimi enwie peye now yento asomfa we mawo story we hia pa nti ma menye na manimra na ehwe miye Ora Kofi Adams and anwada and obepiem Baba Sports Stadium. Omufrompo omukoyera na say to ene ne kokasa ye ahembobo ano kwan so. Ema na say to see na me kwa mnim say na NCC ya ne ade a. Enti we de masam foforo enyima nimsem. Na enchemu ni nyina ne say update aba. Baba Sports Stadium Kotoko ne bibia ne go star say de papa ne kan no. Ora Kofi Adams kan no yebesi akan ewo ho. Diamatiti sisia ne se that is eneya Ora Kofi Adams through the ministry ho ene ade no womatimi trust as much as possible I reach out to 4 corporate companies ba emu mienu mining sector enomo enemu mienu nso in fact omo nso ensemu odu ewo bia womo ewo nkran nom ene ade a enya asem kuma na yehwem kra nso a yeso mawuram ewo Ghana corporate bodies binom to say Ghana gas nom ne ade a omo nso ene ompanyifo edi nkomo enti yese 4 giant company and opanyi Kofi Adams ene ne ministry no akabom ene omadi nkomo even ene nyame anim no krani they are all willing to come on board once na say to dim bataho a poke crowd enti oye na bibia ekoso kama nti nyame boy free china kwa no emunche meba because there is no time to waste time say ye intentem so na yetumi eye ho niema na yekoya nim na Baba Sports Stadium etumi eye in shape na bibia akoso ye say empanyufo that is ministry no reach out to Kotoko fonso ene Emmanuel Niti Dasoberi ono de ono shadow minister obeduma still adema Kotoko Newton Dasoberi and the requirement and niema do ese ya yebetumi ameki yebetumi adru calf susubi omo pepe no na yetumi akoso ayuzu Baba Yara no what the parameters ni nyina gu ho e de ama Kotoko a na Kotoko nso e de ama ministry nso ejina so e de ama the said adwumaku ohwe na omotinya in intentem. This is very urgent enti ebo Ora Kofi Adams abaso for great work warrior ana bibia akoso na yesi NCC for nso abatu omo ba beto no some kakra ho eba ebi se of adaminyansa amra bi emeka PRO
sorry, Omrameka offers Chairman Solo, ebi kransu, ebi resign, any idea, na, and kebi step it down. Me pacho, abato no, impanyufo se kwarabia so reba so, na unya oya willing to say ubejina, say of our ben setro, of our Nunia Solo, and I say, ebia papa daminya bebe say, why na bebo, ninyina no impanyufo edikase si edi nkoma, and near the munche, we share that bro, because you interview with all of the candidates. Preno yempesi ebi twa ha yepesi ani omu nyina di nkomo yemo mu equal opportunity o kan de obeye edi ama Asante Kotoko a o ti don ne akua nim na yebeto wo mu ekoto aba na som no o mato edi ama still Chairman Solo still obin sechere ana bringing back Ora Daminya and also nsem a etodwa ewom no for K5 kro nya bi obeye ana anyway yebet reach out ne ani omu nyina no adi nkomo ewomu no bi bisa se Agadas teams ben wa bo after Kotoko no. In fact, free Kotoko no, yenim se wabo media ma bebo Kotoko na okobo El Ali Benghazi ewo Libya Tripoli El Ali Benghazi ofri ho en okobo Al Tahaldi and say ne Club African Airpeno but Kotoko mpanyimfo bi en na di nkomo ewom obechusu Club African na so obechusu Asante Kotoko anasa wonso ani beje wonso weba Kotoko anasa onko Club African ya dwadwe nkyerɛ comment section hɔ no ma ɛno nso kakra de tudwa de ama enetiefo ewo mu now yanko anim na yenya adwuma wei emfama ontentem so de tie ene sɛ Asante Kotoko enso ene high sense contract renewal no sɛde mebe video de ma no yɛse adura ni mu yie pa a enye fɛde agosika sam no sɛde meka na ano ada na ɛkɔ papa emu aduru na story new aba. And it's a high sense. A propose you and I say Kotoko company for any high sense they can home. Kotoko company for any high sense. A din komo. Yame boa mo pese every player of the month. High sense. Esa fa kan ho high sense for crap so mo yesa de no. Nema womo brodo ne mama Kotoko. In fact, the tier and it's a player of the month. Omo ya willing so be man Giant High Sense TV, any other High Sense, maybe player of the month, every month, Biano, Kotoko, Omo Aya Wallen, say and also Sadia and almost at the Begaso, Nabi Biatimia Kosuti, players Nesimusi, Unya player of the month, TV boy, Umpewe, Opede, and also Eka Kra, yet home Edema in a tier for Ewomo. Yes, and some of the Dewa, and I that Yanim Hanom. But yenhwe na yenku anim ensanfa bibia emrebium na Asante Kotoko bobo no officially omo pleased to announce the official launch of Fabu Census project. Kotoko esa the Fabu Census project na by the ultimate supporter registration program. Na empanifo chema was join the Porcupine family, get counted and be part of history on Sunday, July 20th at the Kumasi City Mall. And this is more than support, it's identity. Official Fabu Census. Inti we nyame boa Sunday 20th July 2025 Kumasi City Mall car park Kotoko fo mpanyufo ene ye the Fabu Census lunch ba na ehonum ene munchemu no ebeba Fabu Census no we lunch new lunch ba nti almost get involved I mean really kakrama o say it's official Asante Kotoko SC is pleased to announce the official launch of the Fabu Census project, the ultimate supporter registration program. Now, also join the Porcupine family, get counted, and be part of the history. Also, and be part of history on Sunday, July 20th, 2025 at Kumasi City Mall. This is more than support; it's identity. Hashtag AKSC, hashtag Fabu Census, hashtag Kotoko for all. Enti Kotoko we kufa show the omo aba betudwa na se 20th year no jumadi sonko a eba betudwa ewom eno no emu nchemu na ye de ama no but ebe to aso ne mpanyifo de nkomo na ehon printing kwa bia ese tie na eboa na very successful no so ye de atudwa enti official na sasa relaunch launch of Fabu Census no almost Kumasi City Mall baswa eno so kakra ye de tudwa ama ye na tie for ewo muntentem so now yenya adwuma we em say why enjoy kakra player wo hwe ne niam no Branche Philip amo new Kotoko player on Lord Hilaria Dabo
wɔn nyinaa no announcement no eminent kra ebeba mu na yɛse golden kick center back a friend sɛ baba adamu nso ene hat folk any akwadaa no nso awia bibia ɛkɔ so left center back ɛno nkɔmɔ kakra ɛba Francis Twene player ɛde Bechem United de atie ɛne sɛ Francis Twene 5 years ni ɛna ɔbɔ Bechem United mpanyinfoɔ sɛ wayɛ bi a yɛnyɛ wayɛ bi ato aso nti Bechemfoɔ no na wie experience midfield teams outdoor nso pɛ no a ɛno yɛ nkyɛmu a ɛba Kotoko ɛnka ho ɛno kakra de tuda ama enetiefo ewo mu ntɛntɛm so na yɛnya adwuma we nka ho mfa ma we ɛsɛ si a me no ka sɛ Hatsefo ɛne Ali Mohammed ɔno nso player me no ka sɛ ɔmo ani edi n'akyi na player na say yes for Boboko a yɛfra wɔn sɛ asa Hatsefo na ɔyɛ player ma Ash Gold tete no ɛna Tamale City na no adabi Accra Lions ɛno akyi hɔ ɛna ne last club Vision FC ɔno nso ɛkwakoyɛ player ama Boboko a yɛfrɛ wɔn no sɛ Hatsefo ɛwom enti confirmation no ɛne sɛ Hilary Adabo new Kotoko player Sanso ɛna Philip Amo cratch na other screen is nso new Kotoko player Kabori Bonaventure made no story ebeba in a jiffy our next episode no so no kakra eba yenim say 2 players here abeka Kotoko hui Agadas nso mpanyifo bi ni di nkomo so ebefa say emfa yesofo adwenche eto ase efama ye na yenkɔ yenim ewo mu yedi ubesi ni aka chose na the first time I already share subscribe na yenkɔ any J Chrome. Thank you for watching. Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe?